Catch mini and nam openi na koma papenti onyame asado omai ahyene sabi bibia ntimi sia no kwa amen akunya no numbers no a favor NDC ama NDC ahuri wo sunsumu nanso akunya ne de ensesan MPP da so te akunya no so senka MPP e wadifo a omo ye adwuma ye abusa ema omo no mdi buo ni ani die ma omo a anka omo kwoto aba na omo koyi wine no anka NDC ebetimi ayi 7 and omo yi 11 nanka 8 na no mo agina mo 8 no anka ankodi omo ho onse osofu ni tumi nti ohese oman ni mu ayetin ohese de oman ne kɔ no NDC benya enti ohun hwe onte hwe ode na adwen ekodi akire hu se o NDC be wi ni nti okodi akire se ne ba e be ka so kan osofu Nyame hwe osofu wa ya busa hu bibi osofu ode wa adwen ne hye nkom bia ye ka onte ahye uni tumi ayi hu firim sansam we uni sunsuma ayi hu firim edom de edi NDC achi aye to oba ne sei pa NDC be win ya mo bo nwie no mo lose fi se sunsum no mo bi akoso eno nti ana me ka kire o mo se o mo nsesa de no Obi a boss of a penny Owusu Bempah after so could declare say Onyame eni aso Yewurajo Mahama na koma penti Onyankopon de Ghana ahye. From that very moment Owusu Bempah can assembly no according to information me second year say efiempo no kasa timo no wa map usifo abefio no omo garden no na ye phone calls eba any threats any kasa hold on eba no hu say the life either danger all because of say we can see me pain in some okan no directly opposite to nia obeka ye ena magana for gina sansem no so ena mse no papa we de ye nsi ubo na ade na ne amene wo kase two videos a man kofo gbuafunu no me saka sa two videos yi na fe great azuka so no I respond quickly to nia sofo Owusu Bempah eka ye the message ne demo a subscribe page ne mi adoma no so na me upload bia so na won sabet maka e me free so follow me all the other social media platforms so ni nyina too much gh e bisunya e yakoye say enkom hye bi esesa enkom hye bi akoye say ebre bia ne enkom sha e ba bonten ana onyame hwe situation no no wakasa na onyame ntumi nkasa nto ho enti say bia so for Owusu Bempah kan say Yewurajo Mahama otumenye president da no be ye president a oman ne be say no bi nim say another day will come the same prophet of God be say about bontin abeka say onyame na oka say Yewurajo Mahama enye president no sa onyame no wanya a change of mind how onyame a oka say Mahama etumenye president bi mu no ene sa nyame kona say na koma printi or the oman no ashenensa videos mienu a amafo gina so edc sofo Owusu Bempah agbo no mayehwe first one no anafo nim no mu san majon mama be president bi ma enima be sisi Ghana no obi antimi ntena Ghana mo pa mo dating to. Well, these are strong words that you shouldn't be able to say. Oh, but onyame semenka, so I have to say it. Platform like that, because we're going into an election. Papa, you are one man of God out of 300 men of God. Mr. Mahama is a Christian. Papa, the president has been in churches, so to arrogate to yourself the right to tell us that God says don't elect President Mahama. You can talk about who the prophecy says will win, but now you are telling Ghanaians and even threatening Ghanaians not to elect President Mahama. That's partisan. The reason I make us say, Onyankopon ebufui Josaphat, because Onyankopon so rejected Ahab and then a wife Jezebel. Because a moja woman saho oman left ya bosomsom anso wonu ma o eno san be kan we nso Mr. John Dramani Mahama ontimi nya president da e wasase we say so we asma man kan me pekura me nkasa bi na de oso be challenge no opa womra me challenge wow papa e wa ho brasiem o kasa two videos yi bomu a ena me yehu ni se sofo yi aya ese oye di atoro ana se eye nyame na nokure mu nyame ne na kasa ena afe na ebe na so
Enam so ye odifo ntinu afa na ebe na so no nyame bi odifo na so na wetimi ate ne onyame ka ena oka ekire ana great azuka se onti ase na Owusu Bempah ohun hwe ye mind game ena obo wa hwe situation no wa hwe niam etwe ho hia no hu ni se wenjina yi a obedi bomb ente wo so ye ntem no oba no be sen koma jo Mahama se ne be ya Mahama ba power entro bi o twafa ne ho anansembone bi o kafa ne ho no Mahama enjina so enchini ntu omo etimi se send nipa bia no omo etimi esa adwuma no ti asoma me ka chiro akunya no numbers no a favor NDC ama NDC ahuri wo sunsumu nanso akunya ne de ensesan MPP da so ti akunya no so. Yes. Numbers na timi asesa no ma. Numbers no se da bia na me ka se enyina e wo ha. Se kan MPP e wa difo a omo ye adwuma ye abusa ema omo no mdi buo ni ani die ma wo mo a anka omo kwoto aba na omo koyi 1 no anka NDC ebetimi ayi 7 ano be yi 11 nanka 8 na no magina mu 8 no anko ankodi wo mo ho era munti asoma me ka che me se me o my Ghana me mo pa mo ma difo nyina anya 1 na me nko a obi ne me ntonti asa azuka be so ye bibi wo my Ghana mu me metimi aye bibi ama me bofo ma o my ni nyina abuse edi meti ama se hu se the great azuka wo ye sunsun he ase Bible mu ohini bia na okwa akon adifo mpempem adifo 300 400 ubi aba osena na okwa akon a ubedi nkunim ubi aba waso ubedi nkunim ubi aba waso ubedi nkunim waso odifo we on hyeme nkompa ampa odifo osena na okwa akon ubedi nkugu osema anka so on hyeme nkompa ampa na no koy odi nkugu on se osofu ni tumi nti ohese o man ni mu ayedin ohese de o man ne kono NDC benya enti ohun hwe onte hwe ode na adwen ekodi akire hu se o NDC be wi ni enti okodi akire se ne ba e be ka so kan osofu Nyame hwe osofu wa ya busa hu bibi osofu ode wa adwen ne hye nkom makacho se me Nyankopon de sa hoden ne maame 2020 ana obie so edeba na de enti a me de me hu se ade ne da so kuta MPP ne mfi wo monsa no de me kan ya omanti ifo we ba wasena na akwa akon a obedi nkunim odifo we ba wasena na akwa akon a obedi nkunim asemonfa odifo bi na owo Kenya ase no Kenya ase abrosan ase a owo adwuma mu kwae no odifo na ne tirinwi afu no odifo na wo yesunsum nyuma no odifo ni beduru ha asema oka kire nana ne se nana mahu so akwa akon ni etwa oti no adi nkugu ose manka se ono de onhye me nkompa pada wo so a type screen no mebem wei onse me wa ha onse ma hye me furugu onse me hye me furugu ana mani abre na mebedi sunsum nkomo mebedi sunsum nkomo enti obaswa na o type screen no me se odifo we o se na odifo adifo be 300 400 obi asena na okwa kon a obedi nkunim obi aso okwa obedi nkunim odifo we nkwa asena na okwa kon we a obedi nkugu ye ba be sisei ye ba be kan sei de enti a me wo ha nwumre ni se de sunsum hyeme ana me ba be kasa kire ono na me ba me wate ase se odifo bia na timi ya abato ho adwuma tienie me shankom ma MPP se mahu se still MPP da so ti akonya no so MPP da so ti akonya no so mutie nsema me be ka che manwumre MPP da so ti akonya no so MPP da so ti akonya no so ana me ka che mo se bosom bi twam a me na Awurade Nyankopon de sa asafo ane de ama me enti sa bosom ne so na se MPP ama me humi a me hohoro me nsa mi a on ti sa asemo yase
uni sunsuma on tiase abadwemba ene nyansafo na betiase Nyame ya aduma Friday me ya sorry no Kumasi Kenya ase my number no 0555 112411 0555 112411 0555 112411 0555 112411 0277 204082 0277 204082 mo amwakra no next month e best start menya asodan ewo wagya nti mo amwo wagya no nyame ya aduma next month e be program abi ho asodan na no ne asate asore wakra nti mo amwakra ni nyina mra so ese menya babi wakra se me catch am se 2025 me ba akra ampa so me ba be start akra next month wontie ni ye pa so my baba ye teaching say nyina ne say me musa say president abano enye sofo wodom na otime ni pawini o wontie president abano enye sofo wodi na otime ni pawini o eye sunsum akwantre na se ye kase sunsum nyuma enye omo ye brofo na kyese omo otumi o wontie soma na me ba beka obi say yes it's true yes it's true sunsum nyuma emfa dom ho konfo a waben konfo a wotumi konfo a woye no ma hwan no so akokonfo akoto nipa ebi a 300 krada hwan no so akokonfo akoto nipa 200 krada konfo okuta tumi pa hwan no so akoto nipa konfo wo nipa 200 krada yemedin komo de enti anumre ma so life ne say me ana Awurade Nyankopɔn ma me hu se abane da so kuta MPP ana me a me ka kire o mo se ena me nsem bi amaka o mantu ana mo no ma hohoro me nsa muntie o ma hohoro me nsa free MPP ma hohoro me nsa free MPP na de me pesa me kama wiase nyina ate ase ne se akunya na ye ka no eda so kuta MPP na anadwi a me ka ho asem yes akunya na asem na me ka no enane wo sunsum akunya na meka ho asem no enane wo sunsum na oman ni wiase nyina be hu se amanse databuru a amanse sunsum kase ye ka tumi a enya de wadi so for 50 years ye ka tumi a enya de wadi so for 20 years ye ka tumi a emfa won se wodom ye di sunsum komo e be mo ni party ase obia wa doma chede a wosoro de ama no media mi wo misunsum media mi wo tumi media mi wo sunsum ha adoma chede egu ahodo anumre samede me se my politics na me pese me sa ya busa hwese ena mahu sade bia koso wo Ghana still NP oni he osofo a wugini die no se nanka me da so wo MPP tam na mo koto abana na nka mu yi 1 anka NDC betimi ayi 4 ana 7 komo nkoyi 8 no ti asoma me ka kiro me busa wo se tumi eyedom tumi nyedom konfo a waben konfo ye okuta sunsum kuta suman de ye adwuma onkoto nipa 200 won na senta tinyansa make catro enam se MPP asorting na omunwa difo nti na wi omunne omno ma etete no nanso amabofo a me no Nyankopɔn da na di ekire me mre atwamu anadwi nam se me nsa nya busa from awia me nya busa me ye na wia still ensesan me ye na nwumre still ensesan eda so kuta MPP nanso numbers na asesa no ehɔ na adwuma na ba ama still sunsumu no NDC atimi asesa no ma nanso still akonya ne da so kuta MPP ha unyini wo sunsuma sunsum samo emfa ho me na manyini me ne mafudwene na senka
MPP for the buo maame a kametro me omantie mahohoro mensa afrim mahohoro mensa afrim nanso de beko bia no meba ba kirem onse me ba ba kire se NDC 18 years strong chair MPP for sunsumu no NDC ateki nanso akonya na de ene maye na wia maye na nwumre yi a me be ye life you maye na nwumre still akonya na da so kuta MPP still akonya no da so kuta MPP enye nwumo sunsumu nwuma eye direction on se me catch them say NDC dom di omochi se ye to aba na yen kai no NDC be wi ni nanso sunsumu no yen wi ne kuta MPP why no NDC 18 years strong chair MPP NDC 1 MPP why no NDC 18 no aye strong adane noma nanso spiritualities no me twi sunsum no MPP da so tia kwanya no so na on say asama eken maka kire MPP say sa ekwan abefa so aba no yes ma wo say obken tro 888 ma kire say NDC kutadom sunsum NDC 18 years stronger than one bibia betimi asesa o 8 no bibia betimi asesa o 8 no ti asema meka che wanumre enti da bia meka kire NDC say emo mutirimu nyi omo de ma omo nti asofo no mu binumu a asofo no ebinumu o mawini mu de se ma sore anane akunya na mese akunya no enane maamo no akunya no still MPP da so ti akunya no so se ma sore anya ho adwuma na mu didi nkofo bi achi a moni beba mo ho so no na dane court me ba be kire mo say mo numbers na mo nya na ye stronger MPP nso betimi adane ade wo anwumere ma ye abusawo still sunsumu no akunya na asofo na bebere omu hwio omu hwio na lebia me kasem we say sa sunsumu nyuma no enipa omutimi ye no umu omo ehemutirim say sofo we wodom sofo ya asori ache ena obetim nyomu ne timi ye sa adwuma no busa say English service for ne do bi obodam ko mutimi sa na yale obi a wabodam English service for ne timi sa na yale obi a woti nsuo ho ketewa bi ya asori timi sa na yale obi a woti nsuo ho ketewa bi a wumu no omo sabodam for yale omo sese omo anya stroke yade omo sese atumi kese epama honhom omo wodom no busa say den no mutimi ye e ya adwene nsafo ani school makọ no mudi ye na me say amansi da taburu amen ni wo sunsun na da bia me kase senka MPP fo tie mi a ka me kire o man ne se me nko a wa man 1000 me dedinya to o man Ghana se ma ka che o se me de me firi mu a de okobia no me de beba ene me hwe wiemu na me hwe nam se urade da bi enam se me ke o man tie na so ma me nkoye busa se de asofo nyina kugu NDC ade na kodi omo ha na me hwe ye still nkodi omo sunsumu number ne de ateki ama NDC and this MPP to Mrs. Somonsa at Dane Norma on the form ade ya ebia ye ka on tiasie uni tumi ayi wonfrim sansam we uni sunsuma ayi wonfrim edom de edi NDC achi aye to oba ne say pa NDC be win yamubo nwie no mo lose fi se sunsum no mo bi akoso eno nti ana me ka kire o mo say o mo sesa de no ode uye jimifu afa ho brade me ye no me twa so he ina me misro bi a o wi asi o me ka no kra wu ate ase me ka no kra sunsum no akonya ne da so kuta MPP weni ensem a
amanfo ekeka videos o mo gina so de kan your moka no sa 2 videos no na media be so mu na fe Great Azuka so videos so na wahwe no message so beja wo comment that to rum dem aye new how our dream chile fa video yi subscribe my page na mi adoma no so say na me upload bi atuna on sabe to maka e mo refi say follow me e wo all the other social media platforms so ni nyina e too much gh makra